Yeah, they down with this. Cause they down with this. Ki tōku nei taha, ko Kemi tule mau. Nā māua I kōrero I tērā wiki. Nō reira, tēnei te honore, nō mātou kia koutou. It's showtime here at Tauranga Moana. It's fielded by Van der Hayden. Good rutu there from the kapene, Khan Charlton. Go to the back, and that's Arnold taking it down. Here goes the Paumua Fifita. He carries strong. Fast ball for pai tērā oma. off to Dunlop. Dunlop goes again. Ana, ko tērā te piro tuatahi. He tarai tēnā mō ngā tama o Kirikiriroa. Stevens playing halfback through Bothaway, off to Kara. Kara goes to his lock, Kent Mills. Mills short ball to the fullback. Kaya tami makoi! Kaore rātau e hopu I aia! Kei te omaia! Tō tika ki te rārangi! Tarai! Kei te amu a Kirikiriroa engari me haere tonu ngā mahi. Look for the hard-working Dent again. It's there for Ross. Bothaway off to Kent Mills. Ahua pōturi ke tēnei Kemi nō reira. Kara. Haere kia kara. Kara goes through. Kia Kara kara. goes through on the gap. Oh, Sells the dummy. kia kara. Tarai, kia Kirikiriroa. Kei te kōrero a Bothaway, homai te pōro I naia nei. I naia nei. Goes off to Arnold, the hard-working Alex Arnold. He goes close. Kei te kimi haere a Bothaway. Kua whiu ngā ringa o Bothaway. Kei ngā paumua te pōro, ka rātou, ka piro, ka tarai. So the final score winds up being 17-7 in favour of Kirikiriroa. Everybody that I know. Yeah, they down with this. Cause they down with this.